State ahumgi mikhalda BJP na YAONA Chaona Maai Paaklakpada manipur da BJP Pradesh ki Karyakarta amadi LUCHINGBASINGNA loinana Chief Minister and Biren Minister Singh MLA Singh amadi Party asigi State President A Sardana Haraoba Nungaiba Phongdokkhre ngasi numidang wairam nitai pachuthek laiba BJP ki office thambal sanglenda pangthokiba Haraoba Nungaiba Phongdokpagi mifam amada Chief Minister and Biren na Prime Minister Narendra Modi bu legendary amani isorgi sayoni haina singthabaga loinana Home Minister Amit Shah bu modern politics ki Chanakyani haina thagatpa Phongdokkhre manipur ki thoi lo wa fox na maru kan parliament yona tongdang ki tobi ki even honorable Prime Minister bu no confidence was in parliament boycott to manipur ki issue da mukta भारत की कैंपेन इलेक्शन की कैंपेन क्या था मणिपुर तब करी तो उसको कोई नंबर होएगा भारतीय जनता पार्टी से करी तो बस कोई भी नहीं आएगा आई दिन तो मुश्किल आएगा अब ये शो मोदी है तो मोदी चाणक्य ऑफ द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स अमित शाह जी अदुगा गणेश जैसा एकदम विद फ्लैशिंग विद फोर्स अदुगा पार्टी की प्रेसिडेंट नागा जी Oi ahum sila mo na par kan da nairap pa kan sa mahit mayam si mahit yung ne mo nang bi ji manipur issue siktam ka pada mena to ki yung ne asam ki gogoy hai pura MP pura magi mapa to ki hak tak ta lai hyderabad kan gogoy ki hak tak ta asam ki guwahati district adivasi nokti ma mapi poga phongpan na kaurga puki bududi ningsam de mana tuga manipur ya tu kuma thongdok da mok marak tu dagi miya marak tu dagi sigi dore hak ki dore na kallaga porpa rupi ani kallaga sumayum da thabi kriba akoina haiba heyok da dagi yekna bagi propaganda ni gen gitna rupi ni ai koi ni kharna jati kharna kai rupi do no ni tashen badi rupi ani tu kalbi base mafam dugi mai praja